افزایش سطح بیکاری در آسیای میانه. ترکمنستان فعالان به استعفای پرزیدنت دعوت دارند. مسلمه زنها در چین تمیز کرده می شوند. کارشناسان بانک جهانی بریفینگ آنلاین با نام کووید 19 در آسیای مرکزی، کمبزاعتی و تاثیر اجتماعی اقتصادی را تشکیل کردند که در هفته آن کارشناسان تاثیر پاندمی کرونا ویروس به اقتصادیات و تاثیر اپیدمی را محاکمه کردند. هنگام گفتگو با روزنامه‌نگاران، کارشناس بانک جهانی عاید به آسیای مرکزی اقتصادچی ویلیام زیتس تاثیر پاندمی به بازار مهنتی آسیای میانه را بهاگذاری نمود. ما کوشش داریم که به قدر امکان معلومات بیشتری پیدا نماییم. این نشان دهنده های پیشگویی می باشند تا ببینیم که بازار مهنت به کدام سمت روانه است. ابراز نمود کارشناس. با عقیده زیتس یکی از معیارهای اساسی این شماره جایهای کاری خالی می باشد. در ازبکستان سامانه اینترنتی مشهور آماری را نشر کرده است که شماره جایهای کاری گشوده نسبت سال گذشته به 75% و در بعضی ساحه‌ها باشد تا 90% کاهش یافته است. وضعیتی همانند در تاجیکستان و در قزاقستان نیز مشاهده کرده می شود. نقل نمود کارشناس. زیتس پیشگویی کرده میگوید که بازار مهنتی در آسیای میانه به زودی برقرار نخواهد شد. یادرس میکنیم که تنها در ازبکستان طبق معلومات وزارت مهنت جمهوری از اول карантин شماره بیکاران الکی به 600,000 نفر افزوده به 2 میلیون نفر رسیده است. کارشناسان اظهار نگرانی میکنند که در کشورهایی که شرایط اقتصادیشان بد است، عاقبت‌ها میتواند خیلی جدی باشد. That these really crucial programs, like social assistance programs, are safeguarded and even expand to respond to increases in need. طبق اطلاع ترکمن نیوز، گروه تشبسکار شهروندان ترکمنستان در شهر اشخاباد و دیگر شهرها ورقه‌ها و پلاکت‌های ضد حکومتی را پهن کرده ایستادند. فعالان عکس‌های پرزیدنت قربانگولی بردی محمدوف را با نوشتجات گومبال آگورو یعنی گمشو دوزد را در نقلیات جمعیتی در درآمدگاه بناهای استقامتی و در حولی‌های میکرورایون‌ها گذاشته ایستادند. یکی از فعالان گفت که پس از اعتراضها در کشورهای مختلف جهان، شهروندان داخلی ترکمنستان نیز ناراضگی خود را اظهار نمودند. مردم در اشخاباد نیز آزاد بودن خود را حس کردند. ترس دیگر نیست. کاسه صبر لبریز شده است. مردم درباره مشکلات صدا بلند کردند و با منصبداران سطح‌های گوناگون طلبات معاشرت با اهالی بیشتر نمایان می‌گردد، میگوید فعال. در عین زمان فعالان درک می‌کنند که اگر شخصیت آنها معین گردد، آنها به جزای سخت گرفتار خواهند شد. Forced insertion of intrauterine contraceptive devices. We are talking threats of internment for those who violate birth control policies. 17 فوریه سال 2020 گزارشی فاند جیمز تاون نشر شد که در آن دکتر ادریان زینس تحلیل مفصل جنبه دیگر سیاست دولت چین را در شینجان پیشنهاد کرده است. چاره‌ها عاید به طور مجبوری پس کردن سطح تولد در بین جامعه‌های مسلمانان اتنیکی، از جمله استفاده وسیع نظارت حتمی تولد و تمیزکنی. این سیاستی که حزب کمونیستی چین تطبیق می‌کند، با کاهش نمودن شماره اویغورها در شینجان نسبت به اهالی قومی خانها نگرانیده شده است و به این وسیله به اویغورها امکان می‌دهد که به نژاد ملت چین زودتر همراه شوند، گفته شده است در گزارش. در اساس آموزش موادهای اصلی به زبان چینی، دکتر زینس دلیل‌های اعتماد بخش می‌آورد که دستگاه حزب کمونیستی چین در شینجان با گنوسید مسلمانان قومی مشغول می‌باشد. خبرنگاران اسوسییشن پرس مستقلانه معلومات و بازیافت‌های کار زیتس را تفتیش کرده با مردم منطقه‌های شمال و غربی چین مصاحبه نمودند.
онҳо асосан хулосаҳои коршиносро дар тафтишот тасдиқ мекунанд. масъулони вазорати корҳои хориҷии Чин гузориши Zeitz-ро ва омӯзиши Associated Press-ро сохта хонданд. Инчунин рӯзи душанбе 29 июн сардори департаменти давлатии ИМЕА дар ин бора изҳорот дод. имрӯз ҷаҳон гузоришҳои изтиробомезро шунид, ки Ҳизби Коммунистии Чин тамизкунии маҷбурӣ, исқоти ҳамли маҷбурӣ ва назорати таваллуд бар зидди уйғурҳо ва дигар ақалиятҳои Шинҷонро дар заминаи маъракаи идомаи таъқибкуниро истифода мебарад, иброз намуд Майк Помпео. мо аз Ҳизби Коммунистии Чин даъват мекунем, ки ба ин амалияи мудҳиши худ фавран хотима бахшад ва ҳамаи кишварҳоро даъват мекунем, ки барои хотима додан ба ин таҳқирҳои ғайриинсонӣ ба Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ҳамроҳ шаванд, иброз намуд котиби матбуотии ИМЕА. мавриди зикр аст, ки ҳукумати Чин тӯли чандин сол сиёсати ассимилятсияи маҷбурии уйғурҳо ва дигар мусулмонони қавмиро пеш мебарад ва дар соли 2016 тамоми ҷаҳон аз мавҷудияти лагерҳои ба ном аз нав тарбияткунанда воқиф гардиданд, ки тибқи маълумоти сарчашмаҳои мухталиф дар он ҷо зиёда аз 1 миллион мусулмон нигоҳ дошта мешаванд ва тамоми ҷаҳон аз ҷумла ҳокимони кишварҳои мусулмонӣ ин ҳақиқатро дидаву дониста инкор мекунанд. дар баъзе нуқтаҳо ҳукумати Чин барои усулҳои ғайриинсонии худ танқид карда шудааст, на бештар аз он. сиёсатшиносон бар он ақидаанд, ки набояд ҳамлаҳои кунунии ҳукумати ИМЕА алайҳи Чинро дар ин маврид нодида гирифт, зеро онҳо ба вазъи кунунии сиёсии муносибатҳои ИМЕА ва Чин марбутанд. яъне изҳороти ИМЕА ба ҳеҷ ваҷҳ ба ҳамдардии самимӣ ба сарнавишти уйғурҳо ва дигар халқҳои мусулмон вобаста нест, зеро ИМЕА тӯли солҳои дароз на танҳо шоҳид, балки иштирокчии фаъол ва баъзан ҳатто сарпарасти қиркунандагони мусулмонон дар Афғонистон, Ироқ, Ҷазоир, Сурия, Яман ва кишварҳои Африқо ва ғайра мебошад. тасдиқкунандаи ақидаи мазкур изҳороти ҳайратангези собиқ мушовири Доналд Трамп Ҷон Болтон дар китоби худ «Хонае ки он ҷо рӯҳ додааст» нашр шуда мебошад, иттилоъ медиҳад шабакаи телевизионии CNN. болтон қазияеро ҳангоми вохӯрӣ дар маҷлиси G20 дар шаҳри Осака моҳи июни соли 2019 вақте танҳо роҳбарони кишварҳо ва тарҷумонҳо ҳузур доштанд тавсиф мекунад. сипас тавре ки собиқ мушовири Трамп менависад, вақти котиби генералии Ҳизби Коммунистии Чин Си Ҷинпин дар бораи мақсади бунёди чунин лагерҳои консентратсионӣ дар Шинҷон ба Трамп нақл кард, Трамп ба Си Ҷинпин маълум кард, ки кори карда истодаи ӯ комилан дуруст аст ва ба ӯ ҷасорат бахшид, ки корашро идома диҳад. ба гуфтаи Болтон, корманди шӯрои амнияти миллӣ дар Осиё Меттью Поттингер ба вай гуфт, ки Трамп ҳангоми сафари худ ба Чин дар моҳи ноябри соли 2017 низ чунин изҳороти ҳамонандро кардааст. болтон инчунин қайд кард, ки Трамп аз посух додан ба чунин иқдомҳои Чин бо таҳримотҳо худдорӣ намуд, бо истинод ба он, ки музокироти тиҷорӣ миёни кишварҳо идома дорад. The president wouldn't know a lot of things I try and explain in the book. I'm sure is mystifying to many people, but